Kwa peka Yesu apota Eyuunak ada luko PAG soroti assembly ibatasi keda keje anyon ko kanisa keche lo Apollo na ajib oibuga soroti ape kitoni Mejengo Airaikin Ekanisa lo itetet. Itoritoso ibuga soroti Apollo kosho Kanu enu majokis na Eideke. Ekimate diopelo assembly John Moses Eliabu ngesi abala eswamaite kesinu Kanu awe arakira stina Eideke kwa bala le Baibuli. Kwa Ekanisa itupitishwa akirot no bu Yesu Kristo inerito bada bonebe olota kwa pino limono kishi akakirot sako sijautu lolone butisho alimono kina akirot na jakai na itodi arita mina na Eideke na jaitu ngake agare karulo ipui grupu la loma na sikini alo salimono kina konye nara ya abostina ijai sowa pude Airaikin Ekanisa apuko Ekanisa lo PAG atubeta na esena kin solo lo ijaine doda ijai sa gauni ana akanyet na muka gabian kelelo lo ne sabiti doda dawo Ekanisa Airaikin nara lolo aputa puko si aje kimata opolo Charles tomalolo egeunte Ekanisa ne Eyuunak kese yala masi ebe apotu kesi kodumuta gogong na idea arabai bataka keje na arai ejoke deke. Erai na ibo na jokuna na jaru na Ekanisa yote. Ari toruni konebe ajana kina lolo mamara ajana kina na makina bol. Ebere kujela kina tina malo sele keje da be. Ere kono Kristo da Kristo mai da kape kwa ngine. Espono tutura da kelo senge. So obi Yesu lo salo sina o jano. Mama rai torna patana. Esro ber balar tutura lo spera que da kenya. Malo sina no. Akewo atayo. Yo ka Yesu Kristo tiye. Yo Yesu Kristo ebere yo moyo anteni aterako kaloba na patiye. So ai kama Yesu Kristo juone gamo ko amepera kino ko la ji ko benaka. So mi watoto wani irelo leo celebrate Yesu Kristo. Aha nyinyi Kaula limono kine ijiri kwa senta lo Mejengo apoti tunga ada para kasakanyi ijautu Yesu Kristo kwa peke setajaran luda epote kwa nam ageone Ekanisa lo PAG Mejengo. Deluxe Emi Alamu TV East Oibuga Soroti.